Jurus. Kembali masih ganggu tamu undangan spesial. Bareng Teguh Audio di sini buat semuanya. Tolong Pro HD Studio. Majikan Yayu Mini sing de Hongkong. Aduh kakang, wis rong tahun lawas kita dewekan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Ake rintangan, ake halangan, alasan duwe anak lan rapi, selingkuhan sirah beliwan. Oh sayang, 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 oh sayang, sayang maning aja wakir kakang tetep majikan. sayang. Lamun kakang Apa no? bener eman lan bener arepangan sayang, senok nunggu tanggung jawab sampean. Jadi selawas-selawas senok demenan ora pengen dikawin bae konon. Senok mamas Ya, ora perlu sewakan, ora perlu upah apa kata beli mas. pengennya apa? Sing penting mas senok jaluk tanggung jawab Konon. mengkonon. Awal bengi janji kakang tek anti-anti, orang niat ora pengen ganti lagi. Cukup siji bae ya. Cukup papai dela bae mas. Cukup lagi mudik-mudik. Bolong. Kula rela senok rumah asal karo aa, Tobat. najan urip diwayu senok beli pasrah. Bos Rias. Maklum senok kang ngerti kakang duwe anak rabi, nanging kepriben kula orang bisa kelalen. Wis lawas hubungane, wis terlanjur segalane, kang kula isin kula pengen dikawin. Majikan Budai Sakila, lamun kakang bener eman lan bener arepangan sayang, senok nunggu tanggung jawab sampean. Bapak Riki. Spesial sing duwe apa kana Bapak Riki kono. Bapak Riki sayang. Majikan Budai Sakila, Ayah Sakila. Aye. Majikan tua. Awan bengi Asik. janji kakang tek anti-anti, ora niat ora pengen ganti rabi. Siji baik orang jangan tek. Siji ning kanan, siji maning ning kanan. Kula rela senok terima asal laksana, Apa sih non? najan urip diwayu kula gak pasrah. Maklum senok kang ngerti kakang duwe anak rapi, nanging kepriben kula orang bisa kelalen. Wis lawas hubungan
Aduh kakang wis rong taun lawase kula dhewe kan. Apa sih no? Apa mungkin bisa urip wong loroan? Terima kasih. Kerintangan Asik. akeh halangan. Coba. Alasan duwe anak lan rapi selingkuhan sirap liwani. Oh sayang. Sayang, Oh sayang. sayang maning Aja wadir kakang tetep pasti majikan. Lamun kakang bener eman lan bener arepan sayang, kula nunggu tanggung jawab sampeyan. Wis balik bae. Senoke wong ayu Wis mancingan yang petamanan.